Cukuru ya UTEA iria icikiene ta CHUKA Technical Training Institute iria iri nterecia mwanjati Thirikari iri na kagita gaka umuno ntuwa kwithirwa na arutwa maingi nkuruki ya mathaga maria mari namo kumba kugwatira arutwa maumonde. Akiaria mwarimu munene Peter Njoroge ariuga gutina nyomba cia kwigana cia KUMAMA na kinyagia ronchini THIINA INENE kirimo akiuria thirikari kumatetheria gwaka nyomba cia KUMAMA nikenda maomba kuona gwa kuraria arutwa nkuruki ya ngiri ciiri maria makwirigirwo kuthungira cukuruni ino. Aritariria cukuru ino ni gukura na njira inene muno nontu mwaka muthiru yari na arutwa 600 aki indi mwaka uyu ni makinyite ngiri na 700. Samuel Geshima atumenyithie ino. Mwanka muthiru college ya kiubundi ya CHUKA Technical irairi nterecia mwanjati wadi ya Mariani yari na aritwa 600 gaki aranyuma ya college inu kuretero murugamiri wa imbia aritwa baongerekete nkuruki ya maita mairi gukinyira aritwa 1700 mabana. Kumania na ogu murugamiri wa college ino Peter Njoroge ariuga ikugite ubatu bonene wa miako imwe yajo iri nyomba cha kimamo arakagita kaba mweba aritwa balasimika kuthingendo cha kuraja mwanka thokoni ya kanwa wochwa nyomba cha ukombora. Tangu serikali ipatie vyuo vya ufundi umuhimu, kiwango cha wanafunzi ambao wanataka kusoma masomo haya ya kiufundi inaongezeka maradufu. Pande ya malazi kuna shida kidogo sababu tunategemea community watu watengeneze sehemu za malazi ama accommodation. Tungependa serikali ama wahisani ama viongozi waweze kutusaidia hata saa ingine tupate pia malazi ama accommodation ndani ya college. Rubia ariuga bari na obatu bwa library inene kumani na wongere kubububwa aritwa. Serikali ingeweza kuongezea funding yake. Tungeweza kufanya hata zaidi katika mambo ya marketing ili tufikie wanafunzi ama vijana na wasichana katika kila pembe ya Kenya. Nkuruki ariuga barabara iraithijaga college ino ni nthuku wareda bakuria kinyamara kingi kia wagibu RUUJI. Hata ingawa tuko na maji ya Niwasco na ingine ya ambayo tunaita ni ya rural water, kwa idadi ya wanafunzi ambao tuko nao haya maji hayatoshi, na ndio tunajipanga na vile tunaweza pata wahisani kama ofisi ya governor ama ofisi ya MP ama idara ya maji waweze kutuchimbia kisima ama visima ili tujimudu katika hali ya maji, kwa sababu tu hata tuko na somo la agriculture ama ukulima, tunaweza tukazidisha mambo haya kwa kunyunyizia maji. Wareda bakwirigira kiwango hiki kia aritwa kiongereka gukinya aritwa nkuruki ya ngiri ciiri nyuma ya intake ya mweri wa kenda. Bariuga atongoria amona anto bawendi bwega babatetheria kuthiria mathina mamu kenda kithomo ndeni ya college ino kithimbere bwega. Amona ogurubia na gucokeria thirikari nkatho nuntu bwa kwambiria mutaratara wa gutetheria aritwa ba college cha muthembojo kiri uri bwa bichi. Serikali imekuwa ikisaidia sana ili vijana wengi na wasichana waweze kusoma masomo haya. Malipo ni 56,000 na 420. Kati ya malipo haya ya karo, serikali inalipia 30,000, na wazazi ambao wako na shida zaidi ya kulipa karo, kuna ule mpango unaitwa HELB ambao wazazi wengi wanajua. Hata mwanafunzi ambaye amaliza darasa la 8 na amehitimu na hajaenda sekondari, hata yeye anaweza akapata hii pesa inaitwa HELB. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya CHUKA Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geshima.